Kumusta kayo, papagayam? Siyak, ipagayam yo, Ven Bautista, na may mangliwliwa kada kayo, kadagitya kakasamit, asunata, apagugusto tayo. At to'y ti sunata nga may panggap ti pagayam, kahit kuman nakablaawan iti panagkasangay, ti may sa kadagiti pagayam ko, ni Manang Aurea de Guzman Cristin, of Pangasinan, ti na birthday. Happy birthday, Manang! Thank you so much for everything. Nagkapuda ito'y gansunata kadagiti papagayam mo. Nang nangrong nakada Jessil Dabangkeraw ken ni Milagrosa Esteban iti Kuwait. Good luck and more birthdays to come. Pero ito'y sunata pagayam naktulat ta. Mas na ay kan saman anya kat ipakaburi-buram isunakat tigapuanan ana sa iriknam lipatem mon dait asaem patid kerem dait anakem tanam namam di mo pukawen inkaket umisem adda akla itilikudam di kanto ulos panawan ragsak man wenno ledaan di kabaybayan at tuyak mangliw-liwan tapusong ken dait arik na rigat manuwen no ginawa wen pagayam na tulat adda akla itilikudam di kanto ulos panawan ragsak man wenno ledaan di kabaybayan at tuyak mangliw-liwa tapusong ken dait arik na rigat manuwen no ginawa wen pagayam naktulat adda akla itilikudam di kanto ulos panawan ragsak man wenno lendaan wen pagayam naktulat